amamukela ka another video edition ya PMTV 290 Living Innovation. Mina ni vulavulaka, I'm your host. I'm well known by the name Pedros Mavros. La ninga humesa video earlier this year Nikuri, I wanna speak specifically to the upcoming artist. So kuve kungenelela swo tala na ku va ku nga vi na nkarhi wa straight laha swi nga endla ku ri swi teka nkarhi wo leha swinene close to ma 3 months ni nga ha ri ku humeseni ti-video. So ni le ka siku ra namuntlha ni vona swi ri fit ku ri ni release another video talking to the upcoming artists, because already ni promisile ku navela ka mina a ku ri ku each and every week ni va ni kha ni posta video where ni va ni kha ni vulavula na the upcoming artist. So namuntlha ni lava ku vulavula specifically ka ku being an artist, nda sungula ni kombisa ku ri artist simply refers to a person who practice art or creative art. So in order for you to see that you are an artist, u fanele ku u va na vuswikoti or passion ya art or ku kota ku create something entertaining. In my understanding, art is for entertainment. So hi ku angarhela na ku komisa ku na huwa la ni nga kona ikulukumba na ti-disturbing factors tin'wana na tin'wana leti nga tshukaka ti va kona, mara marito ma mina eka ti-upcoming artist i ku you have to understand ku ri ku na ku hambana ka ku navela na ku va na nyiko, because creativity is a gift itself. So before u nghena ka industry, check yourself first ku ri am I gifted or no va na ku navela na. That counts a lot for me. To be like for me to be an artist ni faneke ku va gifted kumbe talented, because if you are not, you are gonna make fun of yourself mahlweni ka vanhu vo tala. So ku va artist swi na switandzhaku both good or bad, na ti-challenges wa hlangana na tona, but you have to believe in yourself more, especially when you are an upcoming artist, because i ku u fa u teke enhlokweni ku vanhu a va se ku tiva, u fanele ku lehisa mbilu, because sometimes u nge fiki u nghena stage vanhu va ku tsakela. Sometimes u ta fika u nghena a stagini vanhu va kombisa ku ka va nga ku tsakeli, va ku boo or va famba, something like that. So loko u hlangana na ti-factors or ti-challenges to fana na teto, that does not have to break you. You must be courageous, keep on believing on yourself, do your things with passion. That's where you start to win some of the people. Loko wa sungula rendzo ra wena ra vu artist, it will be tough because u va u nga ri na backup sometimes, or also are stable financially, and you have to spend more without gaining, because you invest your time, you invest your money and also energy performing for free in the form of promoting. Some travel long distances emilenge ukufela this recognition ka this industry. So hi la u kumaku ku ri na munhu loyi a nga nyikiwa swa straight, hi yena a nga ta lasta, mara lava lwelaku va hela power hi ndlela yaleyo, because a va na nyiko. As the late Matshobe Muda said, ku navela no nyikiwa swi hambane ngopfu, because loko u nyikiwile a ku tirhi mali, ku tirha matimba ya Xikwembu.
loko u nyikiwile you have a zeal, u na ku hiseka within you. Sometimes u va na ti-sleepless nights, u pfuka vusiku u karhi u tsala. So that for now that will be all, because ku na swilo swo tala swi nge le ku disturb-eni laha ni nga kona for ku va ni share a plenty of information. But for now mo ni mi siya na this video, and then ni mi tshembisa ku there is still more that I will be sharing with you. Inkomo.